thlahtute in zavain si bai vekule video masa khanin thisen o positive nei hote chungchang kan lo soi to a tunchum video a chuanin type A nei hote chungchang hi kan lo let le don ani genetic lab sa te chuanin hun engemaw chen liamta khanin research shangshangan local pui to a researcher te chuanin wantlang sha ta ampuang zar lem lova hunte aron liam zela scientist te chuanin data set kha an la chuak ta chuta chuanin haplogroup analysis an nei ta ni chuta chuan mihring hrang population atanga sample an la ka tang khanin blood group hrang te anin chen som dan kha an zir ta an han en sian chuanin an ngoi ta wangwang ani thil engma hmu chho an nei lo wang ani lawa apma a an lo zir tir dan le an lo sha chin dan nen khanin ain an lo wang zo kani he an thil hmu chho hi textbook ate an zia dan nen khana in milin an sha silwa chuan thil hmu chho po chu kumsom hni chung lek po khanin aron thleng non na chu A positive thisen hawa hian ani A positive thisen hi khovel pumpui han en chuanin thisen lar tak type lar tak ani a khovel pumpui mihring cheng za a somthum paruk te hi A positive nei te an ni chuti chung chuanin khoya changa lo chuak nge ni a engtia dar nge ani a abik takin Asia khumoi puya engwanga rondar thei nge ani ti an la she chuak mai theilo ani A positive ho bula chuanin hetiang te hi chu thil thleng pal ani hleinem thil thleng pa ngai nundam phunga pet ve tleta lom tia shil an ni fo china ama ero chu khovel pumpuya population genetics an hanena changte an thil zir chhuwa achangte in abik takin East Asia te Central Asia achanga lo chuak ani dan te hi kumsom panga liamta chung khanin makti ala hlo rengani A positive thisen te hianin antisena intention dan te kha thil common ni lawa ti pal thil thuwa lo om ani lo zia an mu chuak na satel tela hetianga khoveram pumpuya type A adar chakna chan pakhat chu hetiangang thisen nei big te ampem dana changte khang thisen genetic bottlenecks anti chumi omzia chu kha hnam big te kha environment na in thak dang lam vaka wangte annun dan konga engemoni in chimral na emo thi mangna anma chona wangte khanin khtiang kha genetic bottlenecks antia angho khanin natna anwakai ma big eme martin siklesa in thakte po khanin ambuai ma big emem china chubaka type A thlatute zinga mi te kha mun shanga ampem na wangin khtiang ang kha alo thleng thebok antini tunchuma chuanin A positive thisen nei ho hi engtin nge aron in siam chua Asia khumwal puya mishing te zinga engwangin nge ahlomanga aron kalthei ancient manlaya DNA zirmiten enge anlo hmu chua ti te tin hun kal to a mishing te na sataka ampem kwalwak wakna nen inzomna enge nei ti te kan let do nani kan blood type reng engang thisen nge type A type B type O ti ang te kha kan sha thiam na chu kan red blood cells a khanin antigens omda na zir khanin thlershan alo ni china antigen kan ti chuanin molecular flag ang hi ania kan immune system taksa ina thil adau theina khanin kan taksa thil kha kan taksa mi ani le ni lo thler tu ang kha ani chumi wang chuan blood type shang te kha kan sha theina chan chu eng antigens nge an nei ti achang khanin an thlia shang theita ni type A chuanin A antigens aneya type B chuanin B antigens aneya type AB chuanin A le B antigens aneya type O kha chuanin anei lo ve ve ni antigen A hi chu chromosome 9 na gene pakhat enzyme na aron siam chhuwa kha ania he gene hi geneticist ho chuanin alele ti in an soya heng genes te hianin taksa kha A type antigens pe chuak tur khanin apui ti na ni ber mai A positive a kha chuanin RH factor antia chu chuanin antigen system te kha alo thliar shang ani RH positive ini chuanin I red blood cells a khanin protein chi kha D antigen anti hi inei don ti na ni khove pumpuya atam zo khi chu RH positive ania za a somriat panga khove pumpui hanga han en chuanin RH positive an ni ti nani
Asia khomwal puya cheng big te kan en phei chuanin type A positive kha za somkwa panga an ni thung type A positive ini chuanin I system atang khanin antigen A ineya tin RH system atang khanin antigen D inei tel ti nani chumi omzia cho he khovel pumpuya blood type group nei tamber te zinga mi inive ti nani a tin a gene zapo hi a upato eme mani researcher te chuanin archaeological sites shang achangin ma sanga mi mithito ru rawa changte khanga changte khain an DNA an han la chuak ta a chuta an hmu chhuwa chuan ma sanga type A blood lo keng to ho chu kum sang khada changa kum sing khat liam ta mi te an ni thu an hmu chuak ta a chung hote chu khoi changa lo chuak nge khoi lai vel ange an cheng ti te an han zir chwa chuan an rin ang ani mi alawa an thil zir chwa an hmu chian em pakhat ero chu taxa system le RH system te kha dam kho chuak tur khanin anin mamo tonin anin ring ton chotani ti ero kha chu an hmu chuak chiang hle a achan chu gene pa nga ya chang khanin RH status ron ni tura gene kha chu chromosome dang de ya khanin a oma chu trait pahni te chu a shan ve chang khain an ron om ti nani chumi ani wang chuanin ma sanga chang to khanin A positive hi eng angin nge alo oma enganga lo ding lo in sem chhuak nge ani ti kha an hmu chhuak ta ani chumi omzia chu A positive thisen nei ho chu genetic mechanisms chi shandai pahni atanga local chhuak an ni ti an hmu chhuak ani A alele kha nechina elele chu engeni ti kan soito kha aron in siam na chu ancestral thlahtute dang de changa ron om ani lain RH positive D antigen lo om sa po kha ancestral source dang thlahtute dang achang de ya ron om ani vele ta ni voinia type A pakhat niya kan hmu hi man laya chang chuanin thlahtute shandai pahni achanga lo chor chhuak ani ti na lo ni ta ni Asia khomwal puya A positive thisen ho hi China emo Japan emo India atanga ron piang chhuak emo ron chor chhuak ani mi alawa chumi aya chuanin mi te na an lo rin ngai mi alo le me pa po khoi lai nge ti po an lo en ngai lo na mun ramzau tak ni si Black Sea le Mongolia Chenshang tu rama khanin aron piang chhuak ti an huta ani chu Eurasian steppe anti a ram shingdu mun ani a chu Eastern Europe omin Kazakhstan te akal tlanga Altai tlang te akal tlang zela Central Asia lutin Western China a alutani mishing history human history khovel pumpuya mi kan han en shim chuanin man lai khovela khanin khatilai rambial kha mun poimo takani ti shiat ania mishang an kal tanga nam shang anin veitona kum sang tel te me kha khatilai kha miten kal tlang na atana an lo man chen ani geneticist te chuanin man laya DNA le steep ho mi puite ami cheng te DNA an han en na chang khanin khatilaya khanin thisen type alili kha an mu chuak ta a bronze age hun lai mi ni in khang steep nam ho emo mi pui cheng ho population hawa khanin A alele kha am nei vekani chuta po poldal ani lawa eng nam ma neng khanin va poldal kha ala om lawani chu kumsanga changa sang thum liam ta kha alo ni to ani heng ho hi bronze age hun laya mi pui khatilai cheng ringot kha anni ti na ani lawa chumi aya chuanin khatilai mun kal tanga hu hawa pem human history mishing te history kan en po a pem na liam ber te zinga mi alo ni ta ni man laya ru ro te khanga changa DNA an lak chwa chuanin yam naya culture ho hani ngai ven an hloi mema achan chu khang nam ho kha Eurasia khomwal puile khatiang lai vel kal tanga pem tamber nam ania BCE sang thum lai borvel khanin yam naya thale khami ne na ingkung kai na ne reng kha Western Europe khothlang lampanga chang khanin South Asia khanin tam tham tak kha ampem lutani researcher te chuanin ice age nulama mishing ampem na liamber le tamber anni o meti in an chin che abok tin khang mi pui pem hote an genomes an hanena chang khanin am blood type kha an hmu chwa to zongzonga mak an lati ber te zinga mi ani bok
antisena e alili nei ho kha steep changa khochak lama changa pem na saberte zinga mi ania voile khata pem thut po anni lawa ama ero chu researcher tena an endan chuanin chhumlo chatlawin e alili thisen nei mi pui ho kha am pem chho char char ti an muta a ama in am pem na mun ram shimshima khanin khatiang ang type nei kha anom ngai lo bok so thil anjir chhuali an mu chwa chang chuanin thil poimo tak mai asia khumoi puya a positive thisen nei te anon om chho dan te aron lu chan dan te an sha thiam pha ta ani Steve Pau hi mishing lom khat angkha amni lawa khati lai kha enge ni ti kha an la she chiang lo emema ma se an sha chen lo na lai kha poimo si ni achan chu khati hun lai kha ning culture shang shang te genetics shang shang te pol shang shang te kha anom ve a afanesivo culture te anjonovo culture te sinthasta culture te anoma heng bronze age hun laya steep mishing mi pui om ho zong zong khanin genetics profiles shang shang te amneya tin an allele frequency po kha steep population steep mi pui te zinga pokhan culture shang shang khan in an lo na te reu te te kha a om ve renga chu chu voin nia an mu chwa hi ani bok e alili ho kho chak lama an pem na hi voi khathil thua pem na ani lawa kumsang ni chung khanin voyenge mozat an lo pem chau to ni voinia asia khomoi puya hianin thisen positive type shang shang te I han en chuanin a in sem zai dan kha thil mai mai le thil thleng pal angin alang lawa chuba ka a hlom hlak hlak ang khanin a om ya lawani heng blood type shang shang in chendan hi in chendan nara nemo in chendan satlia chuni sela hun arun kal je langa khang thisen te kha an lo dal tel telang amai ro chu voinia kan hmuah hi chuan thisen kha an dal tel tel lawa lungphum poimo tak structure poimo tak ane ni ti imuthiam zokang tlang le ruam te mishing anin chendan te anei ve a chumi imu thiam chuanin ti swal pal thei a omlo ti isyang Asia khumoi poya type A thisen an hmu tam na ber chu Japana hian ania Japanese te ania tin South Korea mun chen khata ani bok tin China rama ethnic pol chen khata ani lia tin South Asia mi puite zinga hmu ani bok Japan rama phei chuanin A type nei hi antam ema a mishing chengzat a population anga han en chuanin type A thisen nei hi Japana chuan za somli an nia ramle a mishing chengzat han en chuanin type A thisen tam na berte anni Japanese archipelago kaltanga ma sanga DNA record te lozira lowen chang to chain researcher te chuanin he thil hi Japan rama Jomon mi pui hau kum sangtel an che na wanga lo om ani lo anti a Jomon mi te hi Japan rama lo cheng mi hlunto original inhabitants hau anni a heng ho genetics po hi mun shang shanga Asia khumoi puya hianin adar ani Jomon mi pui te hianin voinia Japan rama thisen type shang shanga in chendar ang lo deuh hianin thisen type shang shang a in chen som dan dang lambi an nei le a he thil hi yoyoi pem narun pui a thlen khanin a in thak dor ani yoyoi migration hi he movement hi Asia mi pui te zinga chuanin movement lian tak mai ani a bu an zinga khatiang khanin Japan ram chunga po an la lut vea kha movement kha voini changa che chuanin kum sang thum lai aliam to ome yoyoi ho Japan rama anron lu khanin agriculture chau kha anron keng lut ni lawa bronze thiamna bronze technology kha anron keng tel ani chu mai ba ka genetic profile dang lam anron la lut boka chung zinga chuan in a alele frequency sang tak mai kha anron keng lut tel ve ni voinia Japan mi puite chu Jomon le yoyoi thate achanga ron chhuaka ne chumi panni in cho pola changa lopiang chhuakte an lo ni to ni voinia Japan mi puite an thisena in chen som dana po an thlatute kha khoi changa lo chhuak nge an ni ti sha thei khopin a oma chu chuan alili frequency shang shang kha aron keng telani he alili frequency shang shang a in cho pol na hi kumsang thum lai alo ni to bok hetiang anga in cho pol na chete te lo thleng chho zel hi Asia khomoi puya mun shang shanga mu the hi na oma
voinia Asia khomoi puya mitam zo khi chu thatu hlom khada changa local an ni to lawa mi shang shang in so pola changa lo chhuak an lo ni to ni ani na taka chuanin in thapol chitam tak in thapol te an ni to a chen chu an thatu te chu mundanga ron pem lu te an ni a chen chu an dam kho chhuat theina tura namdang te ne na in nei pola rondam chhuak te an ni a chuwang chuan Asia khomwal puya mi shang shang te antisen blood type a in chen som dan sha thiam chuanin khoya changin nge an thatu te an ron kal eng ang mi nge an ni khoiram achanga ron lun nge an ni ti te sha thiam na le zirna poimo tak akeng tel don ti na ni chu tak chu ni voin nia ma sanga changa DNA an la khom na achanga zir chuak tu te na antum che achuni ma sanga changa genetics mga thatu te chungchang lo zi chin te na an zir chhuat theilo pakhat chu a zirna tur man ruwa an nei lo wang ania A positive te chungchang zirna tur chuan dimension pakhat angaya chu dimension chu haplogroup te ani chumi omzia chu ithisena alele te le genetics dangte khoi genetics beringe iken telve ti zirna ania haplogroups hi DNA a chuanin family tree thatu te kan zirna kan chhuina angkhani mitochondrial haplogroups chuanin inu maternal line inu kha khoya changa lo chor chhuak nge ani tu thla nge ti asha tir thei chenga chuti lain Y chromosome haplogroup chuanin ipa kha khoya changa lo om nge tu thla nge ani ti kha asha tir ve thung don che ni Genesis ho chuanin heng haplogroup designations shang hi letter le number mangin an thlia shanga entirnan R1A ti te N0D ti te thil chi shang khanin an thlia shanga chumi kaltlang chuanin ma sang an thatu te kha khoya nge an lo chet tlata khoiram bia la nge an lo om to ti kha an zir chhuakin an she thei don ani researcher te chuanin kumsom chung te mewa an lo zir to a chuanin eng thisen bi ka nge alili thisen ang hi a oma khoi haplogroup hloma nge a om tam ti kha an zir ta ni an thil mu chhuwa chuanin a chok phur kher mai chuta an thil mu chuanin haplogroups background chen khata chuan A alili frequency kha atam bik ti an hmuwa chung ho chu eng ang mi nge an ni khoilai nge an lo zin konga pemna na kong an man chin ti te an mu chhuwa kani East Asia bi ka chuanin haplogroup O cluster khanin haplogroup Y chromosome nei ho te kha aron tam ne em maya ama ero chu cluster chu hlom khat po chu uluk taka I han en chuanin chung zinga chuanin hu hawa cheng sa population an lo om vele ta chung zinga chuanin A blood type frequency kha peng dangte branch dangte ne na lo in relate lo in zom na nei alo om vele si ni chung zinga chuain O3 subclades anti Neolithic farming te ron la chuak chin tu voinia chuanin China tia kan lo soy culture zinga hianin A alili frequency hi asang emema chuti lain China chimlama chuanin steep namte pem chinte ne na inchia pia na sang taklo ne Y chromosome thla te zinga kha chuanin alili frequency dangde kha aom vele thungani heng akal dan shang te uluk taka han Thailand chuanin eng nam emo ancestral group berin nge A alili frequency hi voinia la modern population te zinga hianin ronsiam tamberang le Central Asia kan en chuanin mi puite kha anin chen pol na sat em wangin shathia maharin azaw de hleka achan chu anma ni thatu te kha source shang ania mi chi shang ania chungzinga chuanin steep harder steep how achanga ranvul chin tu te antela tin ma sanga Iranian mi wan le thairon ching chin tu farmers te antela is Eurasian group te zinga mi antel ve bokani chuti lain Kazakhstan te Kyrgyzstan te Uzbekistan A positive a in semdan en le chuanin an thatu te anin chen dan kha layer shangin alo omta a chunga in thwa thip dan shang apon lang chau en lawa haplotype level dang iwa en chuanin enge moni chen kha chu thlia shan thei khanin a omani chumi tan chwai mitochondria haplogroup analysis po kha achangka emema
zirna shang changa han en chuan mitochondrial lineage mitochondria kan ti chuanin nu te khoi changa local nge ani ti zirna ni kan ti hakata khami hloma khanin e allele frequencies te kha meichhia hloma chang khanin olsam takin anwa mutheya chumi omzia chu e allele si a in thlar shandan le a in rem dana hianin mi pa te chau anni lawa meichhia te khan engangin nge an local tlang ve a he asia khumoi puya hianin meichhia te khan dam kho chhuanan enge an lo ti ve khoi rama nge an lo oma khoi hmuna nge an pem ti kha shiat nan le zirnan lo changkai te em ani pem dan shang han empo hianin anu lama changa zirna le pa achanga zirna kan en chuanin thon thu shan ve te alo pe a sumia wang chuanin mishing blood type pakha khami line pahni achanga alai taka te khana omda china ni South Asia achanga ma sanga changa DNA local danan zirna achanga anthil mu chwa hianim a positive thisen te khoi chang local nge anni ti hi olsam zokin asha thiam thei tirani so swanga Thailand dan chuan voinia South Asian mi puite hi alo bera ma sanga changa thatu shang pathuma changa lawin siamani e amtia chungzinga mi te chu ma sanga changa he subcontinent lo cheng ma chato chin ramsa te via thai te ram hnoya changa lakhom chin te antera tina dotlia chuanin Iranian plateau mi huan te neya hetilai muna ronpem lut le te ania tina dotlia chuanin steep pastoralist thau bronze age hunlaya South Asia khumol puya ronpem lut te anni vele ta ani heng population ronpem lut shang hlom thum te hianin thisen type allele frequency kha ashan cheu annei boka hemi pathum imbel bom ho hianin he subcontinent da voinia India le Pakistana thisen kan mo chin ang hi alo siam ta ani steep le an thla kal zel te achanga e allele aron omdan hianin voinia thisen shang a frequency te a pattern te zirna konga nasatakin apui ani voinia zirna shanga anthil mu chwa achang hianin kumsom panga liam ta a anlo soi chwa theilo chan na chu alo om ta a achan chu tu na chuanin he Asia khumwal puya ronpem lu te le ma sanga changa khatilai hmuna lo om to te kha tu tenge anni ti te an DNA kal tlang te in shiat alo ni to in zira mu chwa alo ni ta zela manlaya khachwani medical research an han nei reng khanin Europa mi pui cheng te nen khanin an enton vek zela te na atan khanin an mang ani mase Europe khomwa puya mishing cheng te nena East Asia le South Asia mi pui te an han te khanin thilfel tok lo kha a om tla chin sia chuta chuanin thisen type shang alo dang lama natna an kai dan shang te alo dang lama kha kan har sat na athlenta a Asia khomwa puya cheng te le tu tenge anni ti te chik zoka an hanzir khanin ulsam takin thil an shiat fia theya an shiat thiam lote an hu chwa pha a chu chuan a antigen hi eng ange ania engtia poimo nge ni ti te a shiat fia tira henga wang tak hianin thlatute hi tu tenge an ni ti mi in avashiat chian chat chuanin damdoi alakna konga te treatment alakna konga te khan na satakin apui theizok donani Japan rama case pakhati document anvon chat zinga poimo ber genetics ale culture apo poimo lutuk te zinga mi ania Japan a thil thleng pakhata oma chu phenomenon chu aminga ketsuki gata antia chu blood type personality theory ani Japan a chuanin mishing blood type hi an personality shatna na poimo lutuk ni in an ngai china mi an han pun khom reng te thil an han ti khom te hianin enge blood group enge blood type ti in an zo chen dating pool entirnan in ngai zon na konga te an kopui turan zon na te khanin an blood group kha an zo china employers mi in na thok a chordon po khanin khangjong kha an soi china anin zo china ni scientific taka en chuanin mishing mi zeli a blood group khan inzomna anei mi alawa zirna shang an han en po khanin mishing a blood type le a personality a mi zia khanin inzomna anei lo antibok ma se culture shang abikin Japana te chuanin blood type hi apoimo emema chumi omzia chu Japanese ho hi blood type chachang tu te zinga mi anni a hemi awang hianin sample shang te genetics research ne nan te hian Japan hi an mangna sa hle
voinia genomic analysis one researcher te chu Japanese mipui zinga Jomon atanga lopian chhuak emo Yayoi thlatute tute nge ani ti a percentage emo a omborvel zirchang turin phalna halope a Japan laili Japanese mipui mainland na khosate zinga chuanin Jomon thla hi za soma changa somni inkar anoma adang zong chu Yayoi thate amni Suti lai chuanin Hokkaido te Okinawa te khatilai le ache vela omte zinga chuanin Jomon thakal zel hi an tamzok le Japan ram achang chau nilawin Japan ram pon lam han en le ta ila han Chinese hawa chuanin heng blood type shang ain an lo na hi za asom ni preta changa za asom thum ania China mi pui marlama omte zinga chuanin an allele frequency han ena chang chuanin Marlama Steve namte achanga lochor chhuak ani zia chang hle a chuti lain Chinese chimlama mipuite an allele frequency han en chuanin Neolithic farmer hote nena ingkung kaina an nei tamjok zia alanga chung ho chu yang zel lui chevela an khosani Korea hi Japan le China marlam mipuite achanga lopiang chhuak ti an jin za changin mu ania Korea mi puite hi am blood type in an lo na hi za somthuma changa somthum pali ani a Korean peninsula a masanga DNA an enchian na achanga an mu chwa chuanin mi pui pem na nasatak le in ompol na nasatak athleng ti antar lang chiang hle a Japanina Jomon le Yayoi chanchin an lo soineng khanin a in ang le chungmi te chuanin alo to sa namte chu anwa chila Lote ron neyin anon lualanta ti antar langani Mongolia le anam chengte ti Mongolia Plateau te po chuanin thonthungai nom tak mai anlo nei veli a hengmi te po hian an thlatute zinga chuan ma sanga steep pastoralist te le anua Nomadic Confederacy sau chungzinga chuanin Jongnu le Mongol lal lo ni ta te antel thu antar langani Mongolia mi puite zinga atamzoka chuanin blood type B an mu chhuaka hei hi East Asia mi puite zinga an thlatute zinga steep pastoral group te nen khanin tlemin a in anglo de shetani chuti lai chuanin A positive te po mu an ni thawa Steve namte zinga masanga mi an DNA achanga han en chuanin kha thisen in chen som dan kha chiangzoki na sha theita ani Mongolia mi puide lo en vele taila Mongolia khochak lama cheng le khothlang lama cheng te zinga po in an lo na shanga omle a chuta chuanin Steve pastoralist ha achang le masanga Asian farmer lo nei tu hwan nei tu te thlatukal zel kha antisena allele frequency achang khanin athlashan lak theya tin Asia khomwal puya thisen shang chensoma a omdan poimon deuh le chu Silk Road hi ani hetilai hi miten thu soi hona an han nei achang te hianin an en kan te ania atamzo hi chuanin masanga changa pemna prehistoric migration kha an en na sadlutuk awang khanin Silk Road kha an lo ngai poimo lo thinani Silk Road hi sumdon na kongchau ani lova thil engkim mai anin thak thleng na mun ani khopuite Osis le ache vel khwa te chu Central Asia luna kongte nen lam ma sanga chang to in mechitang nam shang te chu kumsang tel te me ukha an lo chengin an lo khosa ho to china chu in chem pol na le in thla pol na achang chuanin thla tu shang te kha an lo piang chwa kani he Silk Road corridor achang hianin thisen shang te chu alo in cho pola chu chuanin khatti hun laya mi pui cheng te po kha na satakin an mi zia kha ron thak dang lamina ron tar lang don ti na ni A positive thisen te abik takin lo enta ila heng mi pui ho hianin nam shang chi shang allele frequency shang nei te kha kumeng mo sa liam ta chung khanin engangin nge an lo in thla pol ti kha atar lang zo kani heng frequencies shang te hi genome analysis kal tlanga shet kha lo poimo te ani engwanga poimo nge kan ti chuanin Central Asia mo South Asian achanga lo chor chuak te hianin A positive thisen nei ma sela A allele shang kha an thla tu te achang khanin frequency shang kha an lo nei ve theya
blood type in ang ania ama ero chu thlatute shandei thonthu shangdei neite anlo ni don ti na ani voinia hianin research ti dan thar danglamde umai anneya chu chuanin anthisen kalda na zir khanin tungi an thlatute khoi changa lo chor chwangi anni ti sha theina kha aron siama chuta chuanin a alili b ka po khanin molecular variants n tur big aneya e alili chau ineile neilo kha ani to lawa eng version nge ini ti kha asha tir don che ni e blood type ro ro a po khanin version shang shang jin shang shang kha a theya alarde upani chu a1 le a2 antia a1 chuanin a2 I khanin a antigen kha asiam chuak nembi ka he subtype pani po hianin geography an chen na leilung achang khanin in chensom dan shangdei kha aneyani a2 hi khothang ramami te kanti european zinga chuanin alar emema chuti lain asia khomol puya ero chuanin a1 hi an tam hlak thonga a1 le a2 a thlershan ani nuwa po hianin molecular khanin zautak zirtur tam taka alawom vele zela researcher te chuanin khang variants shang shang a antigen a po khanin engi moza dozen khat dai deuh thoka zirtur an neyani chen khata chuanin a geography a leilung azira omna mun bik te aneya chung bik te chu mishing zinga omna bik aneya an mani inkar te a khanin a in the dara chung genes te chu amalte te a an han lak khoma an han rem khanin khang alili te kha tu te achangin nge ron in siama an thla tu te nge ani ti kha an che chuak le theita ani achina chuan researcher te chuanin ma sanga ru rawa changa dna an han lak khanin hun local zela le voinia mishing te zinga hianin eng nam emo eng ramin nge pudar bera keng chau zel ti anjir chuak le boka thisen shang shang an molecular data achang khanin tutenge anni ma sanga mi te nen inzomna enge anne khoilai ange ahloma anom ti te zirna tang khan mangchang kai emem bokani a positive thisen te hi ajaram khomwal puya swanin he chanchin hianin poimo na tak mai aneya achan chu hun local to ziaka langsi lo chanchin poimo taksi ataka kengtu te choinung tu te kanni wangani ice age hun laya dam kho chhuwa tuma ramdanga pemte wanle lo nei mi ten anom na mun ringota omlawa mun shangle ramzaw zoka anin zar phardana te pastoralist ho steep shanga ron pem chanchin te central asia le oasis khopui ron paltlang sumdong te heng ho zong te hianin voinia a positive thisen kengtu te genetic profile hi anlo siama sumi ani wangchuanin kha a positive thisen kha record te reu te mi ten an shat le lang thamsi lo ma se poimo tak alo ni si a I dna a ini na them poimo tak si tilang tu ani chuti rual chuanin hun kal to a thil thleng poimo tak tak nen thlunzom tu che ani bok ithisena a antigen kha ma sanga kumsang tam tak loliam to te thisena omve ani a bule balchinga eizonna anchan ma chuanin Korean peninsula ate chuan mi te chuan ramsa te ve in hun an lo manga ranvulin Mongolian steppe te an local tlanga tin Uzbekistan kongthui takte chu sumdon nan an local tlang to ani mishing genetics hanin an thlatute chungchanga zir ngor ani lawa khami phena khanin eng anga hun har sange an local tlang to engangin nge pemna alo om to a eng anga in ompol sopna nge lo theng to elili shang frequency shang te chu isela khan engangin nge an lo chut zirchian na apezo kani researcher ten ancient DNA record te an hanzira map te uluk taka an hanzir na sat paule adar zauzia an muchautel tela voinia asia rama ma sanga DNA record zir na hi kumsom chung hianin archaeology te an lo zir to zong bel khom po hianin achang na sa to zo kani technology thara ron chhuaka chung mangchuanin ma sanga DNA te chu olsam takin an la chuak thei to a ma sanga mishing te an genomes researcher te na dozen achang khanin voinia chuanin asang telin zirtur an la chuak thei to ani
Sumikal tlang chuanin Asia khomwal puya A positive thisen te hi engtin nge an lo lu ti te an zir chho zela eng hnamin nge eng population in nge A alili hi a frequency hi ma sanga chang to a lokeng to namdang tenen engtin nge anin cho pol thei anin mix thei tin alili frequency hi engangin nge mi pui tam tak anon pian chhuat nuwa in thlak danglam thei mi ten andam kho chhuat nan te harsat na an ma chon te khanin engangin nge role alo nei ve ti te an zotin an zir chho meka ni tin mai hianin pis shang shanga chuanin ma sang DNA achang chuan a chan na an mu chho mek zelani A positive thisen te khoi changa local nge an ni ti chu za la zir chuak lo ma sela an zir chhuat china to po hianin thungai nom tak tak a oma an rin phak bak aya thuk le loin thlun zom na sa si te ma sanga researcher te na an lo mu chwa aya ngai nom an mu chhuak ta zelani ithisen kha medical data ringot ani lo ti ishe to a scientist ten khoi changa lo chhuak nge ani ti ma sanga mi te DNA achangin na satakle uluk takin azir chau megani ti ishe reng don ania ole khati zong kha tun chuma video karon le chwa thei ta chu ani I blood group nge ani ve comment lo soi vela